puval puya thu soi turin lo somang ki vanal road from ki ma khania val puya tin ko thina nia h sang fapa tuna contractor hs construction a proprietor ami fapa te ber khania atira khuan aver ho anom boka aver ho khanin an vera wang khan na kha atran huna kan tran theilo rim phota kha khan min atha chuang khan min ti suku kata a ti chuan fur khani chho hal mai ta chuan thal an thlenga khanin atlang pui hianin kan thal hi November thla chan ve la hin kan thok tran thei chowa hei hian kan time period working time period hi min tikai toy em a chuan nikum lampang te khan kan tanga a drawing hi ang top hian kan sabik lowa drawing ang kan saklo wang hianin hun hi a he em a antirnan a base a khuan tuna kan chhun to sa khuan a drawing anga chuan meter ni atia chuk phei zar tur kha kan laya foundation kan humai theilowa lunghet a thena chuan meter rukte meter nga te kan kalta khang ti fai te chuan kan pu te an tanga na than du em awang kan pu te zara hei a lung bang thleng no ngai khopin lung bang zong kan not faya lei amo lung te pom lo tur khopin a base kan ti faya khang te kha a contract le a eng lowa chuan a BOQ a tak chuan lung bang no BOQ amo po om lem chuang lo ma se kan pu te an fakoma hanin thanem ngai takin min ti pui zela khang te khan kan na kha timuang em a chu mai ba ka chuan na min delay tu han soi ma sa ila khatiang ang chi unforeseen atira a design tu te pon yanga khang khanin an hriat big lo tuin hnuai mi kha kan threvek thei si lowa kha khanin hun kha athla chuang fe khati fainan ringot ponga kan mangania thlakata kan kal pa ngai chuan ni khata cement bag zan hi te za somli te za te atlang puin za somli bori kan kala khatia kan kal chon thlakhat kan chhu ni tam ve ni khatia nga thlakhat kan kal te kan ui ve thonang in na tha kan du tlanga puten kha wang khanin tam taka na min delay ve a chon ro tui min ti boi le nia chon ei tun kum pok an hriat angin November thlatira khan kan tran theilo hrim amaro chu rora te kan lo in stock loka chuan December na kan tran don khan kan rora stock na zong ki khat vek ani stock na dang om lo ada bel thei to chuang lo kha wang khanin na kan tran chowa December an ni chowa Christmas le kumthar nen chol chuang lovin kan kalamaro chu na arora mo balu stock ngai na kha om to si lowa Christmas le kumthar inkar ngot khan tuna kan rora stock na zong ki azo ti ngal maya motor pakhat akan cho chungpon chu nia beseina sanga kan thra thiama motor panhin chok ni se ti te po suggestion oma kan thria kan bek heng hea motor po kan mu amaro chu tuna tak khianin in reload kan ngai lai in stock kan ngai bel lai nia hei kumathar chowa tuna hian motor pa nga an tan chuak meka balu lain rorai ro khi chu kan la stock ne la wang hian chuan ai zol train signa kan tiang chi meter som pakhat body ang ho hi tuna pahi aron phei lenga tikhani motor pasari pariat vel borin kan vil don ania chuan ni kum kan tho chung zong khan ni kum khan 2023 tanga kan tho khan tun ni kum ka hriat suala chon September October na kal theilo la khan bil voi khat kan la ve chawni kha ka min hriat sak ve ula ka duwa chu po kan tho za ta tanga mun thuma thena mun khat poi kan hu phalo ni kan bil hi tuna poi nang tiang e bil kan hu le don kan threlo amrit bil hi Mizoram pumpuya hian atang thupa JJM nen chu mi atang a chung kan tel ve thoma ro chu kha atan wang khanin kan ha muangin theitop kan chhuwa lowe ti na lampang ani lo ma ro chu thang te kha tam taka chuan he bil tang heng tiang e ron chhuale don ti po hi tuna hian a chang tu minister ni mo ain sin ni mo official zotila aza chuan soi thei bi karing lo central lampang thil ani wangin khang te kan buaina pakhat ania chuan worker hi tuna hian somni le tlem kan oma kar le Monday mo Tuesday hian somvel ron chho belanga chuan ni tin hian Christmas lai khanin voi som om je chu bag zan hi kan kal thei thowa ma se
local tavakila material kan la le thei si lowa kan material kha zo vek don sia chuwan chona tlang puin ni khata voi sari voi nga tanga voi sari kan kalta charchara chuan tunkar tangin chu kana nin mobilize belanga ni tin he voi som kan kal chuan cement bag zan hi tanga zan hi somli nga zathum thleng te pon yang kan kal chuan tunami khu abaka khu January tha I chuan kan soingam chi alowa ma se February kan pel thui kan ring lowa e pathian zar kan tluang nei chuan khol te tluang nei chuan aval fa khu zona ala om don tho wang kan soi kha langa kong khu atir khan kong khu department min siam saksa ma se furan nia alian cheveka chuan kong hi voi ni kan siam to e engen ni a scope of work anga soi phe chuan kong phe chu kan scope of work po ani lem lowa amaro chu e engen ni tran ki te chu ni se e kan ha thona tu ni chuan kan thok mai tu ne maro chu tuna measurement base kan kala wangin kan tho extra ang tinani chu kan tilenga kan ti tur nia kan ti anga le department pon mana kan soi kha chuan pipe te poi min lei sak veula kan tia kan meeting na kha chuanin e kan ngai tu don nia ti kha chu kan AC kha chu min chang heng ya chu e kami tuma kan meeting a kan soi kha chu nia chuan karlia hian a feeling khu kan tran thei tur ka im base ya helaya kan book bula le helai hianin tlem zong kan chep to ye department in an leivung e min da that saka e chungte chu ol sam zo ka mun dang atanga lak ngai loin an kan thiar thla zung thei tur ka im base ya aval fi kar le a chuan kan soi fak ngam lo na in kan an no char nga chan chu nikuma kan no khan kar ni don kain no acha chu ta po chu motor pahin lot thla char ti khan kain no rinai khonal akuang khu thuk veng renga le du hnem ma rinain ma se chu ai reilo tur chuan dule zana deute po thokin kan tianga kan tia chuan tuna poyan kan tum dan chuan zana kan thok tlang to nga operator hi panhi kan langa khol panhi lak ai ma chuanin kan thriat angin kan an chung thlata vai mistri ho khu mi som khu an bor tok chi avela khatiang ni wang khanin a khol pani ai ma chuanin a working time extend zok taila working time kan extend chuan a progress kha ain ang tho thayang ati kha kan ril ruwa awma chu tinga kan tia bek zan hi atanga zan hi somli somnga chho kan kal thei chuan February first week chho vel bora chuan kan khami khwa san bik khu chu kan zo lo ani pon e zo theyanga ain puan theyang ti khopin asang chodon a chan chu soile thin taila engang pon thok chak tumila fit khat ba khi voi khata hianin lei khata hian fit khat ba khi department hian a quality chiat pal takin antia anrem ti chuang lawa motor pali po laila fit thum kal tumila department rem ti lo fit khat bak ni khata kal rem an ti lawa chuwan chuan khalai khamin hriat thiam a quality lai kha e compromise kha kan du big lawa kha wang khanin tuna kan kal danang hian a thazok te po kan jei te pon min soi pui thowa kan lati huna omanga khumi kan feel huna khwan chungte chu atlang pui kan kal dan ania le drawing te poi tlem e kan SDO te kan E ten a thazok kan du wangin atira tender kan chan ang ni chi alo a thazok nan tin an herdang lam ta hret he hian RCC work ama aine lo ti tama e rot khoi chu are hrata khang te khan tlem chu min pot chu tuna khwa san ni loin he lampang athlang lampang a total work completion zok nei chu ka soi chulaya chuanin tlem chu min pot muang ve hretanga e ma se March la chung te chuanin e theitop chuan kan zo man ka em be se ya in har satna kan thre thiama e tuya kam chaka ke ni pon 2023 kan lu khan tunang hunai chon na tho ngai na hi lom lo shrimma March la pokan tuikhuah alakam lowa e nikum te khan kam thata tun kum hen kan ron en le po hen kum danga chuna kam le ta de lo mo ti hial te po kan nei ve thowa in har satna kan thre thiam lutuka thei top ngan chuanga e min lo thli rula e
nghe nè cắn tít thầy tura mình ngay u la thầy top cắn chuông cắn tít thầy lại sakami te asang sakami kan mu kha rora kan manga chuan a topa khan LNT hota so te sa thai an tia chumi hlir chu kan lata chu ani le asang sang la approve vek ani approve vek ani kherlo athena chona athena chona approve ne chu ero chu kan mang talowa an aron kal lai an soi kha kan man lo wang kan helai konga te tu na kong kan kal thak nak pok hu atir chuan kumtina len chevek thin ania khun lai a khon kan mang taral ta adota tang chuan mun danga mi kan lata ni quality test na kha quality test na chu kan nei chuan tuna hian ni khat dana mo show tu ri tuna PWD kan da me ka chuan a then chu department a submit to nia chuan tuna hian ni khat dana cube test hi quality test na khoi la ya PWD quality control a hian dang mani na test na he nei nei lo nei po ni la third party nan test sangai he chu kha compare chemistry test ne khan tuna ka soi ka chui nang tura ka ngai ta adang kha clear tu ka so na kha min chang ki pok bill kha niam contractor le na thok te hian concrete compaction hi an thiam tok lo ni na langan sia ti da ne la lai ren thu se la khu ba khu om chuang lo om zia chu vibrator po chua dan ni maya kha anon kal khan vibrator hi input chuak chak dewe min tia hetia in da lu hian muang chang in la chuak ru min tia chulai te zong chu min clarify chuan ding deuh se kluloin ding deuin tiam pot chuak ru ti kha min suggest ania kha chau kha min suggest se he ta he da sia pe ka mo monitoring committee ni ran chawrong sarkar ION in kan tin dei ba ka hin khami kha bil chu cha kha chun lo tu ra mi na chin pon karon clarify thowa kan chuan lame karon timi alon ching khan karon om zia chuanin Mizoram mun tam taka hianin 50% bil lami local lo kal thei lo tam zo kan nia kan contractor te hi chuan chuta chuanin bil po la loin kan kal vengat nga thei top kan chue ti la kha karon soi fia chuanin khami bil chu ta den har sa nei ni don lo ti na film o chu kan la kal zel chu nia valve kha han kha mai ni se valve kha nia ni che ba ko ta kan JCB mo engo mo valve kha mo ma kan la to khumi a flange a sira khon kan load welding bet ton kharma sa khan anita a flange khu a pipe khu top ta flange om ta anat khil na tur chu kama sa khan kan welding beta tunen na ten bolt ron thon kim lo wangin aron thang me kan ten bolt ti chu na ten bolt ron thlen chuan kong kan siam chuan kan ai ni lo flange kan soi chu a pipe ka abul ta ni a pipe pa khan welding beta ngai ta flange ka khami le valve ka in ne beta nga ta chuan kan tight tur ni ta mo akal phung shrim chu tun ka re chon thlen ka ring an ron thon thai hila an ron thon maya nat khan ben tu chu chu kong siam te ne chung kar le chun ma kan latlang thai ka ring tuna kan chun ba kon fit som pasari vel bor la chun ngai ta chu tuna hian fit khat hian ni khata hian kan kalji ti don la dot kan soi dewanga chu wang chuanin ni som pasaria zo mai om tak ti chu ani thona in kha chu a practical lo de lek thakhat don chu kan mamo da bel kan tuma maro chu da belai chuan a shift prolong kha kan du zo ka working hours po sei khan zana nen adikamo kha pani kha kan englo kan tuna kan chu tuna po kan befela thale vela iron lu do minianga te kan tia thoina amaro chu kan material ka in stock ve hun kha kan mamo ve a na extend chung cha point soi la pu ta min thiam se na kha hindrance document proof nen thlap kanon deal pu te na kan meeting in April thleng min po se sak routine kan deal ani ama chuan amaro chu chunglaman kala December thleng min election saka
ta chuan kan in si te kan si te ka va hmua December a chuan in November a na kan tran thei to ka nga chan ve a engtinge December a kan zo theyang zo thei lo turin extend sak chu min ti sak lo ula mol pho thla kan ya ting ka va ngien nge nge a kan in si phei chuan o en lo tilak lo to sia walpui tingai na om to si lo an te si ilamin lo extend kha an lo bar ta sia chu wanga voi thum ari phei chu anat lo vio na kan hindrance ne na om vek in April thla ka kan daya ka in chut ve dana chuan kha kamin extend tak lo wang khan a voi thum ang khan ari kha moi lo le zwal ni kan tan po kha kan soi fia le do ni chu personal interest hian engineer te hian na kan thok in ka ring lowa for the interest of public in sarkar na thok kan nia khalai kha min hriat sak ve ka du thina ni chuan kan du dan dan a hetin ti di tur ti kha kan apply big lo ni ti kha min han hriat sak kan du a chuan khutlai chungchanga ka soi ve chak ebe ma chu hei kan contractor po oma kan contractor po ka fak du a nichina a soi kha adika a foundation a kha a then lai chu kal thuk lai om rualin concrete chhun ngai mi lo lung tum lian tak tak po kha om ve tho concrete volume tam tak ka safe ani kha khan ka soi tur chu ni chi alo nan khalai kha ka soi chuak lo thei lo wa a chan chu a grassroots atanga hria kan ni ve awang khan chuan chu ti role ro chuan an na hian a scope thak chu ni chi alo modification o mani chu om je chu within the contract amount chu khan chu ta po chuan kan ngen na kan thanem ngai na khamin pom sak na hi voina hian contractor chunga hian alom om ka ti em a chu kan soi ang khan kan lo hriat lok bik lo khami aizola cyclone remala thlen lai khan lungleya khana thleng tlat lo ni chu tiang che chun khulai khwan high flood kha lo thleng ve le bokani engkim ni patian hian hu na ron thlen tira kan lo ngai ve ni chu lunglei ta na tha zel kha lo nia kha high flood ron thleng khan a flood volume kha kan han chhut ta ni tuna kan tuikhuah a opening ti to mayang meter soma zawlek khang kan hong sia tuna meter som pathum an chhun sang chunga khon meter soma zawlek khang kan hong ani khami kha flood tuilian lutuka kha khami hon zawa khana lu leng don tak lo wang khan a hong tura chu aron kang sang chu chun tuna kan jekwela khu aron chim don ta ni kha khan thil thalo tak tak unwanted disaster kha aron thlen dona khami kan hlau lutuk kha kan han ngai to le ho he kan pu te ne kan ho tu sang lama tangin tiang zong kha kan han consider nu khan a hona kha a concrete chun tura kha a concrete hona kha kan ti zau ta ni chu a kha tiang khan he modification kha chi sang kha om ve ni chu tin a kal kai na po amoi tur te kha kan du ve box sia concrete ta han ti phei RCC slapa ti phei a khan pipe te khan tin nal de win tin na kina lungleya te po nakina mi pon lunglei ina mi a hip lunan tourist thlengin khatiang the kha idea khana om ve deu wang khan kan han thrila chu atira tel chu ni mi alo ni chu amar chu modification a khan tiang khan kan han nge na tin tuite po ain kho thlanga an na kho ba tui pressure hian luang thlain na tak khan ain kho pop don ta ni khami pressure lo engeni sud dai tu rakha block RCC block chut block kan tia khang te kha da leng u kan tia chu asko pa kha kan modify le kan ni chu kha kan contractor hi a fel ka te min pom sakta lung oi takin dikha kan ti chu ti ro chuan deviation om chong lo ta within the contract amount chunga ni thota kha lai kha kan soitel du ram anti nai contract po na kan vok pel pui chong lo ta kha lai kha in riat engge friendly the win discussion kan contractor pon heya om thowa a hret hiam karen kha khata min department kan ho tu te ne na kan soi khom na min response da na enge ni a willingness kha aro pui ka ti chu ka appreciate do kan contractor hi tu na hian khalai thil thazok atira kan lo hriat tak lo chan sang wanga working period ta kan han ton tharte contract ka kan han modify thei kha alom om ka tia chu voina hian HS construction chunga hian kalom tak zeta tin an soi kha thil dik a oma a base te chu lo lai khopa ni khata khan fit khatlek po khani se an chung zong man lowan nidli te po nga yang aron hiam tial khu zui to ta
a commitment kha I a genuine katia tuna chun fit khat angkhan an kal thei par po ka ring ani chuan kan MJA member zaom takin zona ron zota kan lo soidu je chu monitoring committee na an ron kal state project monitoring mani an ron kalai report RTA in lo dil chu akha a hlui de lek ton izu khata han engani soi angkhan arora puha thalo nge ya chun tuna hian pon lama tangin an la lut to ti kan sia chu ti ro chu contractor kan request du chu concrete compressive strength ka kha tuna hian central atangin mintil rengta kha khan fan ron kal tur hi ahong veka wang khan kan soi to thowa I engkim lenga ngai mela kha khami ron pek chak chuan online in mi monitor to wang khan irma kan ti mai mo hemi amrut noya hian third party khan ni ta ni chu khang ho khan mani khan an ron kala test report thing tiring ni chu khang kha tuna hian PWD hian atang rei de lek chu khongai manager pon tran han la de lek la kan office a ron thleng zung ta se chun kha concrete compressive strength test hi kan nei zung lo chuan I ke mani pon ministry a khami an third party agency ten hena khan whatsapp in kan in nei to sia message kha kan pe zung anga kha a fan flow thleng pon quality kan monitor na quality kan maintain nga kha kan monitoring report kha omangai ta ni khalaya kha intran zual kha kan du chewa chulaya chu kan siat lan veka tan cube tuna casting an ti lai khon cube siam mangai ta ni khata cube thuman siamang tuna an chhun lai me ka ku kha cube pakha kum thum ni thuma upa mo ni sari upa ni vele khan I PWD khan test sel don ta voina cube an siam kha I tuyan an himta kha atlin huan phur chome don ni tin kha cube kha concrete casting ni ti me turanta kha chuwan chu kan na kan tilok a chelo ti kha ka soidu kan tranglu tu kan I chu khalaya kha project monitoring an ron kalaya an zia tam tak kha kan comply ve ni ti kha kan soidua compaction chungcha po khania ke mani pon kan lo setok big lawa tu ma kan fam kim lawa vibrator hi he ti kan an hollu hian muang changa po chua lo chuan void ta siam ta ni air kha I a concrete kha ati chak lo theya kha kan ti zui lo ni ti po kha shela chuwang chuan lo thona nei loila voina kan du ber chu for the interest of public kal khomve kan yang khan I kan contractor commitment aro puya chuti rualin I engeni MJA te LDCA te pon lama tanga minron monitor na hi alom om tak zet katia kan contractor tan puna lom om katia a achievement kha mi puinan hu to dona public interest le zual project ro pui ta kan khoita he na hi mi puinan clear through box ya hero ni na chance kha anga kati khalai engeni a possibility saka avan dei katia kan contractor po kalom pui tak zeta chuwang chuan e technical thil kha ron zep du samani jun chin khan e kan han ti koi tir lutuk big law ni khalai kha enge tha kan du jok wang le mi pui ta na thamber kan ni kha contractor po khan aron huthiam zela khateng khan in lungrual takin agreement te po kan sign thale ta tin kan du saka ke ni pon fan poi kan soi rengani chu vena an du ang hi chu kan pe ve thina irma hne na po hian amar chu ka soi ang khan inti renga kha action ringot kha atok thin lo ni na chuan kha actiona PWD apot cube testing compressive strength kan maintain an in taka chuan M15 grade chu ne kan na ku mass concrete ani wang khan RCC ban anga M25 m tha angai lo ni chu omje chu na ulu ka ngai lo ka ti na ni lo nia mass concrete a chuan a ri zonga tui dang chak tur ani wang khan grade sang ngai lo ta M15 ko chu tling var var ani kan material kan test an fiat lo pang ka test ru zewa amara chu kha kan contractor te po an action an nei rual khan paper an min ron chak deu angai ka tia khalai kha I paper in ron ti chak sam mang kha irma lama kan lo pe chak zelanga kha khan an mani a po khan attention kan pek na kha an ron huanga a fan release thleng pon kha po khan kongro wa sut phak ringa makdeu chu irma ron kal hi hunna an pe ngai lo ri helai buk khina ron kal mani lok khan aron kal le thau ka ringa ni soi ngai khan soi don se kha wang khan engeni nei chat zel kha tumni se ti khan soi
arem chang e makan vai shita kan sei lo ni se kan sei du chu ni china mi bok heta kan kal chan kan thut khom chan kan ti khom chan hi keima ni ming that na tur ani lo lunglei kho pui mi pui te tan kan thu khom ani chu tiang che chuan contractor po kan nor bok ani engma huat thu om lowa alom om kati le chu ti roin ni chen mi kha kan sei fi azong a fan chung chang kha thil pa ngai anga chuan thil ni phung pa ngai a chuan department na khan contractor chuan a thok mai tur ani a supplier pon a supply mai tur ani ti kha atlang pui ni supplier chuan quality arun supply tur ani a contractor po in a na kha a hun pa ngai a quality thatakin a zo mai tur ani a fan pe tu te pon kan pe mai tur ani ma se fan kan pe lo a hun pa ngai an zo thei bik lawa thil supply tu pon quality tak kim taka supply lo kan nga talu tuk bokani kan sei kwal ani chu eng po ni se toy so in he fan a hi local na chan chu amrut 2.0 atanga local ani a chu central atanga ron kalani a central atangin UDN PA a UDN PA train kan department a arun kal le tha chau mai ni chu wang chon UDN PA po kan nora ma se anni pon central akan nor vereng anti chu direct a central ke ni pon nor kan ni lawa mizoram sarkar sumatanga pe po ani tar bik lawani a tulan tiang kha the ang to kin kan nor verenga chu wang chia chuan third party inspection kan ti te po irma ho hi tuna hin hetiang amru 2.0 nuai na sim lunglei pe chu voinga an ron ento voinga an ron en chu pon fan hi an la mu kan la mu mal lo ani ani po nuai somnga che kan la pe ya chu ti rualin hei hatima te polytechnica te khoi munilai la ya ki demand table teng ka ti tuizem thier khor ki tiang che jong po ki amru 2.0 ani ya heng phei chu kum nikal ta an zo vek to nia na zo vek to pon kum hi chuang an la ngak lo mani na zo vek to po kan pek lo lai khan an ni chu amau na lian tham dewa somnga kha pek an ni ta jok ma a le lama chun isei kha dik chia mobilization jong po petur kan ni ma se fan kan nei miau si lawa pek na tur kan nei ta bik lo ni ti lai te kha kan sei fia le zoi ni se la eng po ni se tu te po mai hi nu pui po kan du thu sam hi kan nei meu o mani le kan ti kher teang chu wa chu kan duang hen thi le kal tak ta lo ve chu wa chun in en rem na ne the pato ben than hem ngai nei kan kal zelang ti lai kha ngai tu tai la eng po ni se contractor po mi ti lai kal khom te ai open kan nge na nga PRTP ringo ti chu alu hai thin lu tu ka in mu khom ni khwa tam sia kha khata voi khatal hi ron kal turin tilaya kan omlai den chen hian kan request sange ti chuan kan hun ti top meng o zawai chunga kan lo me